Ek wil net nog een keer kyk. Hoe mooi is dit nie? Hoe mooi is dit nie? Ek gaan dit so geniet. Dankie Vader. Dankie Vader. Die Heilige Gees. Kom ons kyk bietjie na die Heilige Gees. Wie is die Heilige Gees? Weet jy dat hy die trooster is? Nou, waarvan troos hy ons? Waarvan het ons troos nodig? Het ons troos nodig oor ons toekoms? Natuurlijk. Ons het troos nodig. Het ons troos nodig? Het ons bemoediging nodig? Het ons daai liefde nodig? Smag ek en jy na omgee? Wil ons sê iemand moet vir ons omgee? Dis wie hy is. Hy gee om. Hy is die trooster. Nou ek weet, jy sê maar, hoekom ervaar ek nie al die troos in hierdie wêreld? Hoekom ervaar ek nie troos? Weet jy wat? 'n ketel kook water. Deur elektrisiteit te gebruik. Maar, as die elektrisiteit verkeerd gekoppel is die elektrisiteit nog daar, maar dit werk net nie. Vir jou nie, vir die ketel. God het 'n plan kom maak, dat hierdie evangelie, die mooie evangelie vir jou kan werk. Die goeie nuus, en dit is wat ek met jou wil deel. That's what I want to share with you. I've been some years on this earth. 59. I tell you, I've seen many things. I haven't seen a lot, but I've seen something. And guys, I know you are seeking, men, women are seeking to be cared for, to be helped. Now I'm going to share with you what God did. Now if I say the word God, I know your thoughts go, who's God? We're easy. He's not involved, man. Look at my life. I know you say those things. I know you think those things. If you're not, maybe you're thinking them now, because I planted it in your mind. Where's God? If He's almighty, why doesn't He do something? And I tell you, my friend, He did something. And I'm going to share that with you. I'm going to go slow. If you start to see these things, I will start very slow and show you step by step. And as I share with you, life will come to you.